Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana n'umuco wa TV ndetse na radio televiziyo nuru ya Mashariki. Twongeye duhuza umurongo turi ku itariki ya 13 z'ukwa 2024 tuje mu makuru yo mu Kinyarwanda. Ngewe ndi Umushakamba Maurice, turi kumwe na mugenzi wanjye wo kuri radio televiziyo nuru ya Mashariki Sentama uri gute? Mwiriwe neza Mushakamba, natwe turaho twiriwe neza. Imana ishimwe cyane. Twagize umugisha, hari abakunzi banjye bo kuri radio televiziyo nuru ya Mashariki basuye uyu munsi. Byishimo basuye iwanjye mu rugo, ariko kuko ntabasabye uburenganzira ntabwo ndi bubavuga amazina. Yego nibyo. Aho bari butwumvire bumve ko nabashimye cyane byimazeyo. Nibyo nkuko anabivuza abashyitsi n'umugisha. Yego, cyo kimwe n'abandi rero bariya bakanda subscribe, bariya batwandikira muri comments, abaduha like, bose turabashimira cyane rwose. Agaciro badahari ntabwo twabasha gukora, kandi tuba dukora tugira ngo batwumve bumve ibyo dutangaza. Niwo dukorera. Yego. Tutinze rero bwana Mushakamba, imbere yacu dufite ingingo zigera muri ebyiri. Hari ingingo ya mbere ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kera kabaye yemeye gusinya amasezerano ya Rwanda yo gusenya umutwe wa FDLR. Yego. Ikindi turarebera hamwe niba Tshisekedi koko yaranze guhura n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburaya mu karere. Batangaje ko uyu muyobozi watorewe guhagararira umuryango w'ubumwe bw'Uburaya mu karere k'ibiyaga bigari azasura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akanasura n'u Rwanda mu rwego rwo kuganira n'ubuyobozi bw'ibyo bihugu byombi ku bijyanye n'umutekano wo mu karere. Ibi rero tubirebera hamwe, reka tudatinze bwana Mushakamba. Ngira ngo Sentama nubwo ari izo ngingo ariko nanone hari update ugomba kutugezaho. Yego, zirahari cyane. Tubanze turebe amakuru yo ku mirongo y'urugamba. Bwana Mushakamba, turavuga ahantu habiri, turavuga hose ni muri Masisi. Yego. Reka tubanze turebere hamwe ejo ibyabaye, kuko ntabwo nabonye umwanya wo kubivugaho. Ejo FRDC, FDLR n'ingabo z'abarundi na Wazalendo bafatanije bateye kariya gace, muri kariya gace gakikije Rubaya. Aho ndavuga ni akantu kameze nka koridoro, ni hereza Kibabi ugaruka hino Kinigi, ukaza ugafata za Kaniro, ugafata Karongi, Rukopfu, no muri kiriya gice cya Gisuma. Barateye rero habaye imirwano ikomeye bwana Mushakamba. Yego. Ntabwo imibare twayibonye, ariko ikiriho imirwano yari ikomeye cyane, ndetse ARCM 23 iza kugeraho ibakubita, irabirukankana, irabashushubikana, ibigizayo. Ibi nibyo byavuyemo bamwe na bamwe gutangaza amakuru y'uko icyicaro cya teritwari ya Masisi cyafashwe, ariko ngira ngo ntabwo bahageze bwana Mushakamba. Nibyo rwose. Yego. Ahandi rero habereye imirwano, ni imirwano yabaye uyu munsi. Igihe gito dutangaje imirwano yabereye ku murongo w'urugamba ahitwa Igahira naho ni muri Masisi, ariko mu bice bigana hafi ya za Kibarizo, za Busumba, aho ngaho mu nzira zerekeza ahitwa Inyabura ukomeza Ubwibibwe. Aho ngaho rero babongeye kugerageza gutera, kuko mu makuru y'ubushize twavuze ko babakubise babambutsa umugezi wa Rushoga. Ariko baturuka hakurya uyu munsi bongeye baraza baratera mu buryo bwa Gicengezi, bongeye barakubitwa bwana Mushakamba, bambutswa uriya mugezi nanone. Amakuru yo ku mirongo y'urugamba nayo ngayo, uretse biriya bice bya Bweramana, biriya nabyo haranuka, hari umwuka w'intambara cyane. Birumvikana wose imirwano ishobora kubura, cyo kimwe na kiriya gice gikomeza kigakora kuri Kivu y'Amajyepfo hirya
rwerekeje ahagabana na Ngungu. Yego. Bwana Sentama ngira ngo update urakoze cyane kuba uzitugejejeho, noneho twajya ku bya Rwanda tukareba uko bimeze ndetse tugashyiraho ubusesenguzi. Bwana Sentama, wenda ntangiriye ku byanjye ikiriho cyagiye hanze, wenda tubuze tureba ni u Rwanda rwacecetse, nta kintu urabivugaho ku byatangajwe cyangwa kuba amasezerano yasinwa, ariko nta n'icyo rubivugaho kuko ibyo rwashakaga byemejwe. Ariko Kongo birumvikana ntihabura abavuga. Ariko Bwana Sentama, amwe mu makuru mfite nuko uyu mugore Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yayasinye ababaye cyane n'umujinya mwinshi, ngo ashobora kuba yahavuye atigeze anahana ikiganza na Nduhungirehe. Birashoboka ukurikije umwuka uri muri Kongo, cyane ko buriya ngo bari banasunitse FDLR bituma isohora ririya tangazo yasohoye. Ariko ngira ngo ririya tangazo ni nk'amatakira ngo uko yabonye isumbirijwe, kuko ariya masezerano niba amaze gusinywa agomba gushyirwa mu bikorwa. Adashyizwe mu bikorwa uruhande rwaramuka ruyishe rwarayasinye, Bwana Mushakamba, urabona uko amahanga yarufata. Bwana Sentama, rero ibintu uko bimeze, ngira ngo uvuze no ko ari amasezerano ejo biriwe bahabwa imbunda ba FDLR, kibaza ukuntu Kongo izahuza gufasha FDLR gutera u Rwanda kuko niyo yabibemereye, ndetse ikanafatanya n'u Rwanda gusenya FDLR, na amahuriza birahurirana. Ariko nanone kuvuga ngo abanyamahanga si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, ni n'inshuro zirenga 10 Kongo isinya amasezerano ntiyubahirize, kuko byonyine urebye amasezerano ifitanye n'abenegihugu bayo aribo bayi mu 23 ntabarika. Amasezerano Kisekedi bwafitanye na Kabila tubahirije nayo ni menshi. Kubw'iyo mpamvu rero birashoboka ko bishobora kuba ibya Nyirarubeshwa. Ariko Bwana Sentama, icyo wenda ngira ngo mbere yo kureba ku bindi tubanze tugarukeho, nagerageje gukurura amakuru aturuka muri Angola, Rwanda, amakuru aturuka i Kinshasa, ndetse n'amakuru ari gutambuka hirya no hino. Njya ku rubuga rwa Twitter cyangwa X cyangwa se Twitter ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola, nsanga uko byagenze, ndebye amafoto y'uko bakiriwe bahagera, nuko bakoze inama, ndetse nuko basezerewe. Ntango uyu Minisitiri Kayikwamba Wagner yigeze anamwenyura. Ubundi hari ukuntu wagira gutyo ukabona harimo kumwenyura, harimo kwishima. Icyambere nuko uyu mugore ubona ko yarababaye, ameze nk'uwazanwe ku gahato kubera igitutu cy'Amerika. Icya kabiri, nubwo umubona kuriya ntabwo rwose nk'uko nabivuze, abandi iyo bamaze gusinyana amasezerano nk'aya y'ubufatanye bagira gutya bagafata ifoto y'urwibutso. Nta foto yafashwe, kandi niba ubyibuka ibiganiro bitangira bwa mbere ifoto y'urwibutso yarafashwe, amafoto atandukanye ariho Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa uri Antonio wa Angola, ndetse n'uyu mugore Kayikwamba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ntiyigeze afatwa, nako ayo mafoto ntiyigeze afatwa. Ariko wabireba ukurikije reaction Nduhungireho uburyo yari maseka mu mafoto, uraza kubibona. Ngira ngo amafoto ayabonye, Nduhungirehe ari kumwe nabo murangora barasekaga, ariko uyu mugore nabo murangora, kuko Nduhungireho ntibigeze bahura ngo babe bafata n'ifoto. Yego bahuriye ku meza, ariko menya batarigeze banahuza ibiganza. Ariko ikigaragara kandi kiboneka nuko uyu mugore atari yishimye, nuko atigeze yifata ifoto n'abandi, ndetse nuko yayasinye atabyishimiye. Kandi ikindi, urebye inama yabaye umunsi umwe, kandi akenshi iyi inama nk'iyi ntiba umunsi umwe. Ikigaragara rero nk'uko Amerika yasabye Kinshasa gushyira mu bikorwa amasezerano yagiranye n'u Rwanda. Ngire ngo abantu babyumve, amasezerano Kinshasa yagiranye n'u Rwanda ntabwo ari yayandi Nduhungirehe aherutse gushyira hanze y'u Rwanda, basinye arimo ibyo nuza yanze, ibyo uyu mugore Kayikwamba yanze gusinya. Ayo masezerano n'ay'ubutasi bw'u Rwanda n'ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhagarare n'ubwa Angola bagiranye yo gusenya FDLR, bakayagirana hano mu gihugu cy'u Rwanda, Igisenyi,
muri Rubavu, akaba ariho ayo masezerano abera. Rero ayo masezerano yohererejwe kopi imiryango mpuzamahanga n'ibindi bihugu mpuzamahanga, ariyo bashyize igitutu kuri Kongo ngo iyubahirize. Ariyo mpamvu ko bitunguranye ku munsi w'ejo habayeho inama bikarangira iyo nama urebye yari yo gushyira umukono ku byo ba minisitiri abashinzwe ubutasi bw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye bashyizeho umukono, nabo rero barabyemeje. Gusa nkurikije imyitwarire yaba uburyo bwa fiziki bw'uyu mugore Kayikwamba, biragaragara ko nta kizakurikira usibye guhera mu mpapuro nk'uko bisanzwe bigira agafoto bajyaga bavuga ngo Rwanda process, bamara barangiza bagafata ari Kisekedi Kinshasa yasinya, ariko bagera i Rwanda bakagaragaza bagerageje gukora montage bakagaragaza Kisekedi arimo kuyatwika. Rero n'aya ngaya wasanga yaraye muri Piberi ageze Kinshasa. Bwana Mushakamba, biriya bintu koko biragaragara. Wabonaga Minisitiri Kayikwamba yubetse umutwe mu mpapuro cyane rwose. Kandi twibutse abantu ko amasezerano uvuze yashyizweho umukono yemejwe ni amasezerano nk'uko wabivuze y'ibyabereye mu Rwanda i Rubavu ku itariki ya 29 na 30 z'ukwezi kwa 9 kwa munani ni ukwa munani kuko mu kwa 9 kuri 14 nibwo habaye inama bakanga kuyasinya. 29 na 30 z'ukwa munani yego k'uyu mwaka i Rubavu. Yego Bwana Mushakamba, rero hari andi makuru avuga ko ariko ntabwo turayemeza, uracyacukumbura turebe ukuri kwayo, avuga ko Kongo ifite gahunda yo kugira ngo yiyerurutse. Noneho urabona amakuru twatangaje ejo bundi avuga ku bantu badakenewe barimo bashyirwaho igitutu muri FDLR. Yego, bamwe badakenewe bashaka kweguza cyangwa se guhirika babazaza kwirukana muri FDLR. Noneho Kongo ngo ishobora kuba yaba ifite umugambi wo kugira ngo yiyerurutse ikaba yagaragaza bariya ko n'ubundi ntibakenewe, noneho kugira ngo igaragaze ko yashyize mu bikorwa amasezerano, noneho igakurikirana bariya, ariko ikagira n'abandi ihisha ku ruhande aribo bariya bakiri bato bavugaga ko badashaka bariya bashaje. Bwana Mushakamba, Bwana Sentama, ibyo uvuze nibyo, ariko icyo nabikubwiraho nkurikije ubusesenguzi bwanjye muri raporo ndetse n'ibyegeranyo bifitwe n'u Rwanda ndetse byemeranirwaho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bemeje umubare utari munsi y'ibihumbi 3 b'abasirikare ba FDLR bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikizagorana kirimo ese uribaza uti abasirikare nanone simvugamo ngo ab'u Rwanda nubwo mu masezerano ariko bigize, ariko Patrick Muyaya yirinze kuvuga abazagira itimu izabishinzwe kurwanya FDLR. Birashoboka ko haba hari akantu wenda kagobetswemo nubwo bitarasoba banze kubishyira hanze ngo tubibone. Ariko Bwana Sentama, ikintu ugomba kumenya ni kimwe, nuko uribaza uti Kongo cyangwa iyo kipe izarwanya gute FDLR muri Rusayo, FDLR Goma, FDLR muri Kivu y'Amajyepfo, FDLR muri Masisi za Gisuma n'ahandi yo hirya muri Masisi, FDLR muri Warikare za nuzo za Breusa na niba ari na Topkin na ndahibagiwe na Pita Kongo, yego, n'ahandi na za Pita Kongo ndetse n'ahandi. Iyo FDLR izasenwa gute? Ese bizashoboka? Ariko nanone niba hari umubare, ese Kongo izageraho ifate cyangwa ikusanya wa FDLR 3,000 ibashyikirize u Rwanda? Icyo kintu kizashoboka? Bwana Mushakamba, hari n'ahandi bibagiwe buriya na Kinshasa iriyo, cyane ko twabonye ko mu ngabo zirinda umukuru w'igihugu FDLR irimo. Naho wihibagirwa Bwana Mushakamba, abo bazabihakana uko byagenda kose, ntago babarekura bazabarwa mu babati.
ikindi hari abakunzi bacu badukurikira hari icyo bibaza nacyo twagira ngo gishyirweho umucyo. Yego, hari abibaza ese iriya myanzuro yasinywe irebaho iki umutwe wa AFCM 23? Bwana Sentama, ndebye ku byatangajwe na Patrick Muyaya, urabizi ko ari umwanzi wa M23 bikomeye cyane. Bamubajije ku bireba M23, avuga ko ngo ibya M23 bazabireba nyuma yo kurandura, bazabyigaho nyuma yo kurandura FDLR. Bishatse kuvuga ko ahangaha naho bihuriye na M23 bitewe nuko M23 cyambere na abanyagihugu. Ikigaragara mwari amasezerano bemeye ko M23 ari abanyagihugu, cyo kirumvikana. Ariko Bwana Sentama, ikindi kintu umuntu agomba kubanza gutekereza ni kimwe. Aya masezerano ntabwo aruta amasezerano yo muri 2013 yatumye M23 iva muri Goma. Amasezerano yasinweho na MONUSCO ndetse na uriya mutwe wa Intervention Brigade, ndetse na yasinweho na Congo. Yari urumva yasinweho noneho n'imiryango mpuzamahanga arafite imbaraga ko nyuma y'uko M23 igiye bagomba nanone gutsinsura gukurikirana FDLR. Icyo gihe ntibigeze babikora. FDLR na ADF uyu munsi biridegembye. Aya masezerano rero kubw'iyo mpamvu ngewe rwose ndafata inuza itukura, ndafata ikaramu itukura, ubundi nyacemo rwose si umusaraba ahubwo ni inuza yikubye, ni 20 inyuranamo ariko itakoze umusaraba ahubwo ikoze igikubo, ku buryo nemera ko bitazubahirizwa. Ariko nanone kuba byasinwe hari icyo bisobanuye ku rwego rwa politike, by'umwihariko kuba u Rwanda rwa ibyo ruvuga bigaragaza ko Kongo ibyemera, yuko rutari muri Kongo, ari byo Kongo ishinja u Rwanda. Kuba FDLR iri kumwe na FARDC nk'uko u Rwanda rubishinja Kongo, ibyo ngibyo aho ngaho u Rwanda rwagitsinze, ndetse Kongo iratsindwa. No kuba kuri M23 nta kindi kintu kiriho, kandi mu byabo byose baritakanaga baravugaga byose bashyize imbere M23. Ibyo nabyo biragaragaza ko M23 nubwo ifite abanzi benshi batayifuriza amahoro, ariko M23 umurongo wayo wumvikana n'amahanga agerageza kuyishyiraho amaraporo y'ibinyoma, aba yigiza nkana kuko azi neza ko abanyekongo ari abanyarwanda, ari aba M23 ari abanyekongo. Ndetse binashimangira ko byo bavuga ngo basubire inyuma, ese barasubira inyuma bagiye basubire mu nkambi bajye hehe? Bisobanuye ko ibyo M23 ivuga eti ntituzasubira inyuma, twageze iwacu, bizubahirizwa. Ariko Bwana Sentama, ikintu kirimo gikomeye cyane, ngira ngo muri operation bagakwiye kuyishyiramo M23 kuko ubwayo indaro imaze gusenya za FDLR zirahagije. Bwana Mushakamba, hari ikindi kibazo umuntu yakwibaza. Gusinya amasezerano ni igikorwa kimwe, kuyashyira mu bikorwa ni ikindi. Yego, mbonye ushidikanya ko ari amasezerano hari uruhande wenda rushobora kunaniza ishyirwa mu bikorwa ryayo. Bwana Mushakamba, ari amasezerano aramutse adashyizwe mu bikorwa byaba bivuze iki kuri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ntacyo bivuze, kubera ko n'ubundi Kongo isanzwe iseba. Igisebo sa ntabwo ari icyaba kiyigezeho bwa mbere cyangwa bwa kabiri, ni icya kenshi. Rero kuri yo guseba nta kintu bivuze, kuko amasezerano yasinye ni menshi cyane kugeza ubwo n'abanyagihugu bayishinja leta ya Kongo gusinya amasezerano menshi. Ngira ngo ishyaka rya Kabila ribishinja rya Kisekedi, nubwo n'irya Kabila nabyo ryasinye menshi n'iryayubahiriza. Rero ikiriho ni kimwe, ku banyekongo gusinya amasezerano y'imfabusa ni ibisanzwe, barabimenyereye. N'ejo bundi mu mwaka washize bari basinye yo gucyura impunzi, yaheze aho ngaho, byarangiriye aho ngaho. Rero ikiriho ubu turi kubivuga, ejo dushobora kongera kubivugaho, ariko nyuma y'icyumweru bizaba birangiye. Icyambere kuba basinye bitandukanije na Angola. Angola nta kitutu izabashyiraho,
bazajya bavuga Kisekedi ngo ahure na nyakubahwa perezida Kagame cyangwa habe inama zo kubitegura zibeho, ariko Kisekedi birangire abuze nk'uko yabuze mu kugira aganire, yabuze ku munota wa nyuma ku kugira aganire n'umuyobozi ushinzwe uhagarariye European Union mu biyaga bigari. Rero ikiriho ni kimwe, aya masezerano agiye kwibagirana, tunibagirwe ko yabayeho, ahubwo intambara izamuke ibuze umututu rwose isakuze, cyangwa se Kongo ibiretse gutera ubundi ceceke byitwe ko habayeho amahoro, birangirira aho ngaho, M23 igumana ibice byayo nabo bagumana habo, tubyibagirwe pe, kugeza igihe hazongera hakagira ikindi kintu kivumbuka, umuriro ukongera ukaka, bikagenda gutyo nanone bagasubira i Rwanda kongera kuganira. Urakoze cyane Mushakamba, aya masezerano reka dutegereze ibyayo, ariko tutarava ahangaha buri gihe iyo FDLR itewe hejuru iravuga bwana Mushakamba. Nibyo FDLR itewe hejuru iravuga, ariko mbere yuko wenda ngera kuri FDLR, umuvugizi wa leta ya Kinshasa Muyaya yabwiye radio Urban FM ikorera muri Kinshasa ko mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba yari yasinye amasezerano y'amahoro agamije kurandura umutwe wa FDLR ndetse n'ahazaza ha M23. Gusa Muyaya akaba yirinze kuvuga byinshi ku ngingo ya M23. Urumva ko ku ngingo ya M23 ntiyabura icyo ashyiramo ngo hazaza ha M23. Rero uyu Muyaya yashimangiye ko FARDC igomba gutangira kurasa FDLR, ikamburwa intwaro igasubizwa mu Rwanda, kandi ko ingabo za leta zizafatanya n'izindi ngabo z'akarere atavuze amazina. Ariyo mpamvu nkubwira ngo niba bazafatanya na FARDC bari kugirwa baringa, urambwira ngo ibyo bintu bizagerwaho gute? Nubwo bimeze gutyo, uruhande rw'u Rwanda rwo nta kintu rurabitangazaho. Gusa gusenya FDLR abantu benshi bemeza ko bidashoboka mu gihe cyose ubuyobozi bwa Kinshasa buriho ubu butarahinduka. Bwana Sentama, rero ndi tujya kuri FDLR wenda nkuko bigigaragaza mu magambo menshi cyangwa muri 80% by'iryo tangazo tutari bunagaragaze kuko nta mpamvu yabyo, ariko turavuga ibirimo. FDLR kishaka, urabizi ko mu kibira inkuba y'abakubisi kabicamo abantu batari bakeya, bari muri rekritomba, bari gushaka abana bari mu buhungiro hirya no hino, babandi banze gutaha kubwa ideologie genocidaire bashyirwamo n'ababyeyi babo n'abandi bakuru babo n'abandi batandukanye, bakanga gutaha mu Rwanda. Abo ngabo bashaka kujya nanone kubajyana mu mashyamba, bakajya gucirirayo no gupfirayo bazira intambara badashoboye kandi idasobanutse. Ikindi bwana Sentama, bifitiye ibibazo by'ubukungu, bari kugira ngo abantu bakomeze bongere batanga imisanzu, aba diaspora n'abandi batanga imisanzu, bakomeze birire, bigurira amazu, bagire gute. Ngira ngo dukurikije na bimwe byavuzwe byatangajwe ya makimbirane yo muri FDLR, yavugaga ko bamwe mu bari muri Kongo birabisaza bimwe bifite imiryango mu Rwanda yubaka amazu bibayeho neza, kubera ko leta y'u Rwanda itigera bubaka amazu bakabaho neza mu Rwanda, imiryango yabo, abagore bene wabo n'abandi, kubera ko u Rwanda ntirwagendera ku uruzi kw'icyari gatozi, badashobora kuvuga ngo kanaka afite mwene wabo. Muri FDLR aragendwaho, ibyo birumvikana. U Rwanda ni igihugu cyubahiriza amategeko mpuzamahanga ndetse gifite na diplomasi iri ku rwego rwo hejuru. Rero ikindi ngo bakaba bafite imiryango hirya no hino bagiye ikomera cyane, kuko uribuka ko hari muri ya nkuru yashize wenda nubwo tutabivuzeho cyangwa tutabivuzeho cyane, hari ngo muramu witwa Victoire uriya Rumuri general mukuru wa FDLR ngo yibera muri Congo Brazzaville, ngo arakomeye, bafite ama etage, bafite amahoteli, bafite ibiki bubatse. Urumva rero bariya kubw'ibyo ngibyo nabyo birimo, bikenereye imitungo yo gukomeza kubaka imiryango yabo, ntugutegura amasaziro yabo no kuzashingurwa neza kwabo, ndetse no gutegura imiryango yabo ngo izasigare neza kuko babona bari mu marembera. Bwana Sentama, rero gutera u Rwanda byo ntibishoboka, ariko ni
ni urwitwazo bagomba gukoresha kugira ngo bahabwe amafaranga kandi babone abandi baza kubabera ibitambo mu mashyamba ya kibira cyangwa se ahandi inkuba zibakubita. urakoze Mushakamba. twibutse abadukurikiye ko aho wabuze Rumuri Victoire ni Rumuri Victor. Yego, ni Victoire ntabwo ari Victoire. dukomeze rero tujye ku yindi ngingo ikurikira. Tshisekedi ngo yaba yaranze guhura na buriya uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere, kugira ngo twari twatangaje ko atangira uruzinduko rwe ahereye Kinshasa akazagera n'i Kigali. Bwana Mushakamba, iyi nkuru imeze ite? nibyo, mbere y'uko nsoma inkuru nigira ngo ntibiratungura abantu bakurikira aya makuru, bitewe n'uko uribuka ko hari umubirigi Kongo yashakaga wagombaga kuza kuba intumwa. Umubirigi bikarangira impande zitandukanye zitamwumvikanyeho, bikarangira atemejwe. Rero kuba haraje undi muntu utari umubirigi ntabwo umunyekongo ashobora kubyumva neza. Amakuru rero yemeza ko inama zose zari ziteganijwe zari zigijweyo, zagombaga kuba uwo munsi, kandi inama y'uyu ambasaderi wa European Union mu biyaga bigari na Tshisekedi yari yemejwe. Icyakora uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu biyaga bigari na Perezida Tshisekedi Kongo na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ntibabonanye kuri wa kane ushize. Bagombaga guhura tariki ya 10 z'ukwa 10, ariko bipfa ku munota wa nyuma. Perezidansi ya Kongo, reka mvuge ngo mu kwigira nyirarubeshwa, yatangaje ko gusubika guhura ku munota wa nyuma inama yo ku rwego rwo hejuru ntaho bihuriye n'ikibazo kiri hagati ya Kinshasa na Bruxelles. Bubirigi wasanga wenda hari ibibazo bihari, simbizi niyo byaba bihari ntitwabyitaho, ahubwo ari ikibazo cya gahunda zahuriranye gusa. Wibuke ko hano tugeze ngo kuri gahunda zahuriranye mu gihe natangiye mvuga ko inama zose zari zigijweyo. Kuwa gatanu uyu ambasaderi Johanna Bogstam, intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu biyaga bigari, yasoreje urugendo rwe mu Rwanda ahura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo bitandukanye nuko byagenze Kinshasa, nkuko byatangajwe na Perezidansi y'u Rwanda. Ibiganiro by'aba bombi byibanze cyane ku kibazo cy'umutekano mu karere. Ingingo y'uyu ambasaderi cyangwa iyi ntumwa yaganiriye n'abandi baganiriye igihe yari mu Rwanda. By'umwihariko yaganiriye na Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda, wari kumwe n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga muri RDF cya mu gisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Patrick Karuretwa, n'umugaba mukuru wa RDF General Mubraka Muganga. Bwana Sentama ngira ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarangiye aganiriye nanone n'abandi ariko batari abo yagombaga kuganira nawe, kuko mubo yagomba kuganira nawo yagomba kuganira n'umuyobozi cyangwa umukuru w'igihugu, ariko kugira ngo bipfe ku munota wa nyuma bifite ikintu bisobanuye ku rwego rwa politiki. Urakoze Bwana Mushakamba, ariko noneho tubyibazeho turebe se kuba iyi ntumwa uyu uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburaya yaragerageje guhura na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikanga biturutse ku ruhande rwa Kongo. Ese Bwana Mushakamba, ibi bishobora kugira ngaruka ki ku mibanire, ku mikoranire iri hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburaya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko? Bwana Sentama, ngira ngo Kongo ntibyitayeho kuko izi ko ifite icyo Uburayi bukeneye ariyo mabuye y'agaciro. Tshisekedi byo ntabyitayeho rwose, yirebera inyungu ze z'amafaranga. Urabizi umukongomani areba inyungu z'amafaranga nk'ibisanzwe, usibye abisobanukiwe cyangwa bashyira mu gaciro. Ariko ikiriho ni kimwe, byanabaye mu bihe bibi, wasanga byarakubitanye nuko yari amaze gushyirwa igitutu ko agomba kujya gusinya ariya masezerano
akumva bimwanze mu nda akabyanga. Ariko nanone dushobora no kureba ku ruhande rw'ubuzima bwa Tshisekedi, wasanga yarabwiwe amagambo atari meza y'igitutu, wa mutima we ukazamuka bikarangira abonye yahera umwuka aganira n'iyi ntumwa. Hari ikindi nakoze ubushakashatsi nkimara kumva iyi nkuru bwana Mushakamba. Yego. Ikindi nabonye nuko Tshisekedi Uburayi yabugize ahantu atembera bisanzwe mu byo bijyanye no kwinezeza kwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko mu rwego rw'imikoranire Tshisekedi umutima uri cyane cyane mu Burusiya kurenza ahandi bwana Mushakamba. N'ikimenyimenyi hari amakuru arimo avugwa yuko muri uku kwezi gutaha kwa 11 ashobora kugirira uruzinduko mu Burusiya. Wasanga baramubwiye bati ntuhure n'uwo muntu, nabyo birashoboka cyane ko umutima we ryo rwose ngo uri ku Bushinwa n'Uburusiya. Gusa nyine iby'Abarusiya batafashije ibindi bihugu ntabwo bazabifasha Tshisekedi, kuko ngira ngo ahantu henshi n'ubundi tubona ko Abarusiya bagenda bananirwa. Muri Centrafrica urabizi ko nubwo araho bari bagejeje, u Rwanda nirwo rwakoze akazi gakomeye. Mu bindi bihugu nabyo nubwo bakegamiye ku Burusiya, ariko urabona ko bijegajega. Yego bwana Mushakamba, ngira ngo tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Reka tubibutse ko twarebeye hamwe ku murongo w'urugamba uko byifashe, uko bihagaze ubu ngubu. Tuganira kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaremeye gushyira umukono ku masezerano ya Rwanda yo gusenya FDLR. Ibyo bikaba byarabaye ku munsi w'ejo hashize kuwa gatandatu tariki 12 z'ukwezi kwa 10 2024. Turongera tuganira kuba Tshisekedi yaranze guhura ngo aganire n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari bwana Johan irindi ninde harya? Ni amazina akomeye kubera nyine n'abanyaburaya birumvikana. Ni Johan Borgstam. Johan Borgstam. Izo rero nizo ngingo twaganiriyeho. Tushimira abakunzi bacu badukurikiye, tubashimire kuba mwakurikiye amakuru yacu, ariko nanone dushimire abashya baza bakanda kuri subscribe kugira ngo bakurikirane ibiganiro byacu ndetse n'amakuru yacu. Tubasabe ko bakanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, kandi subscribe ikandwa rimwe. Badusangize n'ibitekerezo byabo babinyujije muri comments, abariho bandika ibitekerezo byabo babitwoherereze, bizatugeraho kandi tuzakurikiza ibyifuzo byabo bwana Mushakamba. Reka mbifurize umugoroba mwiza. Nari Sentama. Urakoze cyane. Nakira mikro. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye byimazeyo. Nshimiye n'abandi bose badahwema kubana natwe, yaba bakoze subscribe n'abadukurikira batarayikoze. Mwese Uwiteka abahire, kandi twizere ko icyumweru kirangiye neza kandi mujye gutangira ikindi neza. Murakoze cyane.